ongai thatu le thlir tu te chi bai kan han buk le vek chua tunlai chuna in Mizoram Legislative Assembly session nei me kania Indo Iran lam Middle East lam an lo chua le boxi wangin Indo lam hi kan an puang war deuh hleka session lam hi kan ti chhuak kha deuh hleka tunruma hian voin lama session na ya borok tang tak mai kan han chop chhuak dona Lengpui le Sipir Rama Ramthral Chungchang Mizoram isul din tak ni meka kha resolution putlu nia Dr R Lalthagliana private resolution apuluta he a resolution putlu a hian soiho ania he soiho na hian in hialna a borok so sang khop mai eta hian TBC ven chunga thu soi bek khi kan han ti chuak dona a vai chuanin a thui tham awangin tunami beki kanan ti chuak dona Dr R Lalthagliana resolution a hi Indian Air Force IAF in Lengpui ram an lei dan chungchanga dan bo chena na sa takle corruption om ngei nia lang hi Mizoram mi pui du dan le beise yang ngein Central Bureau of Investigation CBI in a chui chua thuai theinan Mizoram sarkarin rang taka bo zuin ma langal ro se ti khania hi member tam takin an soya maro chu atopa he private resolution a hi lemin an han siam dang lam deuh hleka Mizoram mi pui du dan le beise in Central Bureau of Investigation in a chui chua thuai theinan Mizoram sarkarin rang taka bo zuin ma langhal ro se rang taka bo zuin ma langhal ro se ti lai wat tlem hi ti danglam ania past ani tani ti danglam an ni na chana po Mizoram sarkar hian rang taka bo zuin ti lai hi a bo zui reng to a CBI a thlen ani to boka chuwangena uata hi tlemin han ti danglam ta ani ole engponi se TBC ven chunga thu soi kan ngai thla anga atu se lai hianin mamit lam BL2 engineer Lalthagliana le puro bad romo yate tin leader of opposition Pulal Sandamaral te anon in rol boka tin ruling lama hian an ron tong zo boka aboro ka ngai nom ve hrim han ngai thla ela to pa kan ngai dan theu kan tar lang don nia kan comment thui vak lawang Deputy Speaker kalome voina kan resolution hi kan du khai nang dewa tira kha chon zo ma ya mi da hian ni chung le ka kalphung thar sarkara kan kongpui lo that chho dan vel te le kan healthcare a ma son na lam kha kan soidon mo ka te ma ro chu hun pore ve sim kha kan tum ni te po hian ang ta a ka ma chia soyang deuh khan hun ole ma tiang deuh chawa kan ngai te mo ti na hi kan nei to a soi tu te po hian kan ril ru tak hi kan soi chia po hian ka to chia lem lawa Lengpui raman le dan chungchang ab dan bo chen na sa tak le corruption om nge nia lang hi Mizoram mi pui du dan le be se yang nge yin an ti ngot te Mizoram mi pui du dan le be se yang hi opinion poll an lo la nge nia a nge ni khoi tu Mizoram mi pui hi nge ni Facebook a party worker pa Mizoram mi pui ti hian angai dan lo sei ti na nge nia Mizoram mi pui hi tu ngen ti lai po hi ngai to ngai tak ni in ka sia Mizoram sarkar in rang tak bo zuin ma lang hal ro se an tia Mizoram sarkar in rang takin abo zuya ma lang hala ivela ma tute hi Deputy Speaker an dua har satna ne ni chuan khen theyan nia CBI ya then lovin Mizoram sarkar abokan thena chuti chu CBI kan du an tat boxia Mizoram sarkar chon I he lovin rang takin CBI ya ri farak ngala kan du chu zo der ni ma ya kan ngai dewa amaro chu kan soi ta ka chuan kan thil soi du dan han thirin sual lian tak corruption a lian tak a thil te nom tak theng ani han ti te trong kom han thu kwal han soi vak hian e Lengpui ram issue hi alo sual ta viawan yang chumo te kan tia kan soi du dana hen kan soi pol ket le ngala atam tak pe kan ket pol ve khim sem mi pui po kan ni lo voi ne soi te hian in a Air Force ne na an lan ti te Lengpui airport le ti ra te min nga ya min suat sala a Lengpui airport committee chairman ka lo ni boxia a mi pui te thu dik ri ri kan tum lo ve de sim ni te po hian ala nga thil tam tak kan han tia Lengpui a chuan kan han te airport kan an tin zon lui ru deuh ket te aron ir chua dan lai hi kan du ro ni chuan kan hun lai kan lo ti fel ve kan I khamo chiang taka ka khiat thoi dan phei chuan noi zanga hi chu party fan turan ne noi zanga hi chu kata turan yan ti in la ya lo ngai khatu pa po kha bula chu kha voine suma muta kan muta lo wangin ZPM sarkar hen dong ve turan ngai an ron phi chu ni ti kha chiang takin ka lo kha thoi ve boka kan voine hi thil dang vak ni po hen ka he to chia lem lova he issue hi atira khan helai Assembly House a khan pu Deputy Speaker soi chuak tu masa berni in kain sheboka voinia kan khel tura kalo ngai hi mi puiten hena chiang taka han soi lan kan du masa ka chu khulaya voinia kan khel kan resolution an ron put hi airport ramani lo
airport ram nerin kung kai na nei lo ani lo ti hi mi puin she se ka duwa tin voi ni hen leng pui chau kan se si phir rama hian Henry la rem sa na hi atel ve ve eng wang leng pui chau soi nge kan ni selective ani atel ve ve reng ma se leng pui chau kan soi duwa chu mi pui ri ru kan roi koi du na ani a har sat na om lo ti chu lang reng maya si phir mi chu dana dika leng pui mi chu dana dik lo kan ti na deu nge hei poi ron soi chiang sela nikina resolution pulu tu kan tin सरकार सुम बो माल रंडु ता मिजोरम सरकार सुम हे तिजा ती त kan soi loi मिजोरम इंडिया रम सरकार सुम निया compensation reng reng hi NHIDC lan niemo railway san niemo tu na mi poni sela da na acquisition tiani to nuwa kala account alut mai kala inta sem chuak me mizoram state sum bo ma hen pakhat poron lut lawa chuak bok ek lawa hen kan thil soi du da na zir hian mi pui hi I kong dik lo kan in ko mu in ka shedewa voinia ka ron soi chu du san berla ya chu a procedure lapse kan thil ti dana hian dikema dik lawem ti kha ka thu soi kha langai khak theina oma heram in lei felani ma ka soya khan eng wangin nge article 371G kan tia ownership and transfer of land na hi kan state legislature thunai na ani ve bokasin eng wangin nge hetianga cabinet decision po theng phak lawa hengi ti fel ve kan ti ha ka soya ni kha ti fam kim lo tok po kan lo nei the ti dik lo tok po kan lo the heram he nam a him theina tu ra ngai tu ten asum chiang ngai to ni voine hen ani mei theye chumi account na chona lut mei theye za som ko pa ko hen ngen soi social media party Henry account na changin tu account na nge chhuak enang uti ba khan ngai to lo heram hi mem heram kan in pek dana hen loophole so mem ako chulai loophole sa chu isiam thang uti hi trong kam khat po kan langai khalo voi ni thangin sum a chilin kan a chila kan lo ti thin to da na nia sum khai ru tu ra in ngai kat na te kha om ta da he thil lo ir chua chan dik ta ka hi chu asum akha khoya nge akal ti chi kan ngai to kan ram khu kan ui lo sim si phir raman lei khi kan poisa lo sim pu pui rama air force ram lei khi kan poisa lo sim far ko nan lei khi kan poisa lo sim Indian Air Force enge ni zok ni min loka zoram ni kan mang zawa ai zol bom na ni nia a soi po kan soi chuak pe to lo khang ta kha a lawin kan la lau sim nge Air Force ai ka lo wa heram hanga ina thang thar ta kan in fui thar na tin heram a hianin nang le ke tan lo midang tan mun om lo te kan lo in fui ve na tin aka voina nam party in ti te hian nga tinga kan soi chuang am to ngai lo asum boin kan voi to ni hi heram I khal zo vek mai la tuna kolabari po chief minister in choma statement le hi la ngai pa hei hi dana diglo nga tinga he tiro jang kal to ro se kan rama acquisition ron nei duni central government pon ro se concurrent li sami ni soi kan nei veang tin abik takin 371G in ownership and transfer of land na kan thulo chona tilawang ti te kan chang choi do lovem ni voi ne dan siam tu ten voi khatan ko tem tu thil chu pu deputy speaker heram he nam a chunga cheng te him na tur nge kan ngai to a suma lei thei le khal thei le ei ru thei ve ka hian mi pui hi mi chu mentality a chuan ngai to na kan ngai to na min som lu sa kan tum ti hi voi ne ka zo na ni kan account na suma lu ve tak lo wang mai ani nge ni ti te mi tam tak thalai tam zo ngai to nei thir maula an lo ti thin dan reng ania voi nia yan na account na lu tur te a pu mi ngate ho hian an pe du lo wanga chu ZPM sarkar suma lo chuak ta se ZPM hian changan omaniam ti vel kha aniang ani mai thei chiang takin ka khe thoi chu po dik lo kan te lo sum mani sum asum lai bak voi nia so han kan la soi lo reng enge chan chu ni tang pu deputy speaker kan ve hi heram hinge sum heram hinge sum hi kan mo heram kan soi ni land scam a khoi lai chu nge scam a chu land scam a chu rong soi sen in thu soi jong jong a khan khoi nge scam a om ati fel tu kha ani na dik taka chuan sang ni som ni pathum September ni ri khani ti kan ti reflect le 2013 dan kan manga kha dan kha khoya ma e zom om lo pal zu ta khoi mo rem chang lai la om lo ni chuan asum chia khan reng ani zom om lo ni chuan nga ti chu chin complain ngam lo eng vai nge ko te kan ngam lo ti ani kha hoya chuan nge dan zom lo na om reflect lar om ma hawa Mizoram Land Revenue Act ko tina a subside nu po eng wang lo lakal pui lui nge ni tu sarkar nge ni voi nian reflect le 2013 khan ama mi do dan song sa kha heram le chung chang a nal en void ani nal en void sarkar tu nge ni mi mi pui da ka wang chuan eng wang nge mi pui de thom ta ti ma ni song panga pu di bi song panga san ni song ni kha dan kha mara ya kha chang khan bultan sang ni song pakwa Indian Air Force Eastern Air Command chang le kharan theng ma saber ka tu ne na nge ten he ron ka le ma da ni speaker kami ma mi song ka na bu ya ma kan ko sila tiam ni ka so do de tu mi ko da chon land scam li ko let's scam tu kan bo sian ti ta sa kan bo sila land scam tu lo ngai kha chiang ro se
อันนี้เนี่ยสังคมอันนี้เลยเราในตู้เดียวเนี่ยมันชื่อเจ๊คัสโตรยพยายามสอนเอ็งว่าสิ่งนี้แล้วดูเลยทำดีเลยมีไว้เป็นสาวสองคนนี้ดูดูสุเองว่าเนี่ยอาซาลายกันใช่กันเนี่ยDeputy Speaker. OSP to the Chief Minister Khalid. Chief Secretary Arvind Ray Revenue Secretary Nena. Hey, he can pallet to the Tutinge. Let's get to Tutingia. To do me put here, Charlie Loveni. Why not say to the Sasaboka? Can so do means I did on each one. Landscape at single bench in Mizoram Land Revenue Fair Compensation Act up by Tag Nua Division Bench Chakale Laipo Petu the Katu Tangakani when the Hankasoyam SIA exemption Kanti Laikan Mizoram Land Acquisition Revenue Resettlement Act have he Kumsang ni some Nipani 29 July Hian SIA exemption he Minister of Mizoram Honorable Chief Minister he and Ape they talk. Hey he end of MD SIA exemption the glow taken tiro. Hey he January some the Patuma Kota subjudice any in Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act sang so paru angin BOPCM na song border post boy exemption pe kan it. Khati lai kan voi khat po kan so ngai em. Da na ni lo kan ti em chung chu. Eng wang nge boy ni ram mangai tu in ti te hian. Mizoram Dan kan siama hian heram hi article 371G kan ka chhuak tia au puya te hian voi khat po kan soi lang ngam lo ni hitro asa thak tham tar ten chu tung chiang eng wa inge he kan ka chhuak kan ti ve heram nei na le thu nei na le dan manga kan transfer thei nei kan ta nia he hian ni ne nai kan transfer thei lo ti tingam lo kum nga chu nga man ho taka September sang ni som ni pathuma phaichon pu deputy speaker he man ho taka ti ni se tia DC in sarkar permission ala khan sarkar kan ti chu kan secretary ani Secretariat po thenglo revenue director in hey NOC pek to an engin pek non lenia no objection nia hey hi aram kha akhar za som li pali changa za som panga ati ta tu tenge ni landscape tu siam ne tu sarkar ti ye ZPM lo sarkar ke foi khat po le kharon theng to ye sarkar siam he sarkar siam ni lova ati ra changa tu sam tu in pe pe tu ka sarkar ti te hian pu deputy speaker tam tu sarkar ti te hian khati lai song khan thian ti lo tin khelo em ni khati lai khan sumom lo wa in man lai lo tin so kan ni wai ne sumom lo pe so ni ta ba eng wa ine ti dik lo ta dan har chuak thar ta nganin ngai ta khat ma zo dan ti dik lo ka dan tik ve ka mon ti na em ni pu deputy speaker a zo thei do te mo e ka zo che be pu deputy speaker minute khat chia la ni ya minute so panga pe pu ka long khamo kan soi du tak tak ni chuan isoi amu bia cham thar ta hian lo en ro se voi ni a TV tengin lo en ro se life en tu zo zai den hi lo khrewe to te se he ram hi tu nge mangai tak tak he ram mangai na tu rata na kanin hung big na article 371G kan chuan em for India dar kar hei chen kan soi ton wa soi lang ngam lo party thang thar ta hian kan thia si kan ka chuan le kan sa chuan te kan soi te khan eng vai nge sarkarin diglo o mani chuan CBI in chiro se CBI kha manga rono vantuar ron ti to sarkaran ni deputy speaker an hun kan sa Minti boy zel chung pen ka soi don tho ani chuan eng vai nge CBI kuta sarkarin a peto congress in an peto chiro se ling ro se helaya mi pui doi tuma enga nge diglo zonga kan soi kwala mi pui khan lal te hian kan hun kan khoral mai jok ni anh dấu thầy đó tụi em cái dấu trép ấy, deputy speaker không ai takin anh dấu thì buổi gì chú vàng in mình thì buổi dễ cho anh cái phố cái sới lì về chở chở deputy speaker dấu thì lâu cái tiền không tụi tôi đấy tuy nhiên việc chuyện mình là giống tắc phố khan deputy speaker sới tu ra ông lâu ở tỷ tổ khác mà sới ông lâu chung chung cái sới lì về gì chú vàng chân cái chỗ nào ông cái thì về thung tổ đón sới phố tụm lâu cái pom lai thế khác tổ bên tan deputy speaker giống khop mấy kan soi du chana chu enga tinge avuak tur la ya tong vuak ama dap kan soi ang deuh chawani a hun la ya ti du si lo mani thil ti sualan ti chonan mani khati sual kun ni a kai kuang thedu chona kai kuang chun mani ni correspondence voice om li chuang lo nei tu te kha ZPM sarkara hian correspondence pakhat po Indian Air Force le na mo defense ministry le na po om ve to lo nuwa eng wanga heti tak mai ron tingen ni ta an ti turang lo ti fe tu hian kan ti sualan ni nga ti lo chu wang chuan voi nia he sarkar tak tak hianin ma ala meka akutami ni lo chief vigilance officer ne na an complain po CBI kuta ahlan fel vector nuwa
rang taka bo zui ma langal ro se ti resolution an laron put lu hi enge chan ka thiam lawa chu wang chuan in kan pulu to he sarkar hian in CBI ko ta da to reng chat takin chui ro se kan duwa hi mi puite ro chon lo ngai kha se la kan du chu voini hen kan ram kan ui reng lo leizo vek ro se poi po kan ti chi alo a poi mo zo kai ro chu he ram he nam he culture le kan society kan hum him na ni kan chal ve thin kumsom ni ram boy min nugluta India ram state dang te ya kumsom ni chuang zeta maso na bultan tai kan ni chana ba kan chuat chana he eng wangin nge kan soilan ngan to lo ti hiron soi ro se he article 371 g hian min hum lo ni chani pai nga mangu voinia land scam ti tu te hian land scam bultan tu chu tunge ni thalai ten thang thar ten cheve ro se ti kha karon ti chuat chana nia ani ang ni lo hian pu deputy speaker he hi chak taka bo zui ni ro se ti tal ni ro se chu ti ang ni lo chuan ke ni helama evening lama thu te tan chot pas ngam chi po ani to chi alo min pu dan zo zai khen ta la ati swal tu te hi thang thar te hian ron chui ve to ro se ti kha ka pin na ro se ko me o i se zo te chane la ka lo lom le vek chu tun la chu hei nine Mizoram Legislative Assembly session nei me ka nia Mizoram mi puite hian tun ma ai chuan in session bo ruk te po kan ngai ven tlang ni na hriata hei hi thil lomom takani mi puiten kan ram kal phung le kan minister MLA le ram hroi tu te chet vel na kan ngai ven via wani chuan he sarkar kaldana hian an kal dik lo na lai te tin an kal dik na te po aniang sarkar kalphung hrim hrim ma hen mi puite hianin chanvo kan naya kan ngai vena ring kan rola kan participate tam hiangai khop mai chu sarkar kaldikna tan po that rualin ramma son ni tura ke pen ko nga hianin mi puite chanvo hi poimo viau ti te po kha ril rualo oma oni min lama se sona khanin retailer chungchanga sona omin retailer te tan hun khet siamani don ni in supply minister chuana soya bu 5 quintal singret sang ni kan hum to ti in minister chuana soibok food civil supplies and consumer affairs Minister Pupilal Sanjawa chuan session nei meka retailer tan hun ket an siam don ni na soya October san le somni pali vel atangin bu 5 quintal singret sang ni vel kan hum to ati BJP member Dr K chole member dongte zona changin Pupilal Sanjawa chuan Mizoram akudam za som pania ommeka bu faida kholna tan du khop ani lo thua soya Mizoram omna thalera furpui le che turup na thleng pala bu 5 khol na ni pa formin retailer tan bu 5 semna mun het permanent fair price shop kan siam don ati bultran na tan na ba ta tangin cheng vebel chenga mangin mun som nia sak ani don thua soi FCSCM minister chuan retailer ten kudama tangin bu 5 sem tur an la a reason le lo tam tak anoma wangin retailer ten an hral le thin thua soi hei sarkar dan thil tha ani lo thua soi chu wangin October sang ni somni pali vel atangin an sem lo te chu thale atan kan chom tir thina he wanghen bu 5 quintal singret sang ni vel kan hum to a kan ngai khovel thret le India ram thriata au chhuak puitla kani ade party in kherna wanga bu 5 don dan adang lam thei a hriat lo thu soin minister chuan hu ma thalo kan la chom zel chu om thaya Mizoram retailer zongjong ten an tram an hmang zo vek tur ani ti hi kan din na ni PM sarkar lo pian tir tang khan retailer tu ma kan thlak lawa retailer te han tram man zo tir zel chu an din na ani reng thua soi minister chuan Mizoram National Food Security Act kat pol le eng te tan thlatin a thlonin sarkar lai pui train bu 5 quintal singli sang khat vel an dong thina quintal sing khat sang thum vel chu thlatin quintal khat zarat somlia lei thin hania abak mamo bel quintal singthum sang sari vel chumam ko te mizo fet te zit ko te mif ko ina quintal khat sangthum janga som ko in an supply thin ni na soi o iran indona kalme kan e inputon na le thudik tok lo han vordar te po ma hei India po hi amun ma US man tira pu ania India haudu te chon an ron soifia Ministry of External Affairs chuan US Army Colonel Douglas McGregoran Iran beina tura India in asipai longchol huna man tiranga achhal chu thudik lawani thua tar langa McGregor ina India apu na chungchanga hian MEA chuan thubel chen don lo le phua chop laka fim khur atul thu eksa asia kina soi waise sia buena punlun zela wang hian India chuan ram sang in nam hnoi te chu boruak ti so sang lo zonga mala turin angena vantlang mi puite himna chu da poimo atul hle jok ti tar langa waise sia huam chunga indona hian amonom lam ain zualama pan mek zel report ina taran danin Iran rama hian civil mi sang khat chuangan thi toni kha US in India port mang anga in chalna hi US based news agency One America News Network chuna puanga he tu hi thubel chen dol lawani ti MEA chuan an ron soifia ta zokani
nila ni khan US twin hoi long chuan kan hriat tak ang khan Iran in do long chu Indian Ocean Sri Lanka naya akap pil hania mi samret chuang zetan thi ani he thil thlen hu yan US chuan India sipai long chol mun chu amang tangkai ni in media then khat chuan an pu mala mase MEA hian man tir ani lo thu mangin an ron in soifia ani heti la hian Nepal ramin thlan pui chu nei anita nigum September thla khan Jan ji kai hruaina nuaya sarkar lakalung welo nilan tir ni in norhwe hotna raplak takha kalpui ni in sarkar paithla ka lo ni to House of Representative po thria zui ani bokani kha nikum Nepal rama norhwe hotna buena chhuak khan mi somsari pasari an thia KP Sharma Oli chuan Prime Minister atangin banna thelu te interim Prime Minister tan Susila Karki ruatin sarkar lailok ading zui ani Parliament Lower House House of Representative asit hi jani somsari panga tangin member za sumruk panga chumi puitan direct an thlang chuak dona he baka hian sit za som chu political party ten vote share an nei dana zirin an thlang le don sit za sumruk panga atan candidate sangthum jali le parukan oma vote nei hi maktadoi som paret point pakwa nom meka vote nei jinga voikhat vote thlang na tur jen ji nuai riat vel an tling polling station sing hi sangthum vel siamania nimin jingdar saria tangin vote thlak tran nei in tlaidar nga thleng thlak ania boina lian tham thlenga omlo ani in thana hian jen ji norhoi hota wanga Prime Minister atanga paithlak Communist Party of Nepal hruaitu KP Sharma Oli point abial nga ya achu le a in thana hian Oli kai hroi CPN UML Kathmandu mayor ite rapper hlui Balenda sa kai hroi Nepali Congress le Puspa Kamal Dahal Party te party enga mozaden an chu bokani China Parliament National People's Congress session chu nimin khan na yania Premier Li Khiangan work report apeka kuminatana gross domestic product GDP thanna tura target chu 4.5 atanga 5% arwa mana hei hi kumsa kha zo zum ko pakhat nuwa niamber trumani China hi US ne na chelak chungchanga boina nei chhoreng ania GDP thanna atan rampon lama bungrua thon chua in ngatlian hle US ne na anin sumdon ton na konga har satna chho chuanin GDP thlengin angongani kumthum kalta chung khan GDP target hi 5% da ani zia kumina ero chona voi khatna tan 4.5 atanga 5% atlan hiam thung heti la hian India le Canada chuan thodun na tur huang an zo hnuwa nimin khan Canada chuan India zirlai tan scholarship program US dollar maktadoi za arwa mantia puang India zirlai tana funding thar siam hi rampan hi ten education le talent partnership atana thodun na thar an siam ti hlotlin na peng pakhatani funding chungchang hi karma sa rampan hi official te in biak na naya khan puana ni towa akalpuina turti chian hi nimin khan puan chuan ni le a scholarship program noya hian Canada India Talent and Innovation Strategy jukal pui tumni in hei education le research huanga thodun na ti chakna thlen thei tura ruwa manani scholarship funding a US dollar maktadoi za mang hian India zirlai zanni Canada University a zirte tan fully funded scholarship a pethei dona University of Toronto atanga pek chhuat turni in heti laya eng pek chhuat turni in engtia dil tur nge tunge dil thei tur dil dan tur kim changte ero puan zarala ni lo thunga heti la hian US le Israel in Iran ram an bei hnuwa Iran chuan US military base omna arab ram dangte a bei telani kha a bei jinga hian UAE a US mun ma po tele heti la hian in dole ram himna kai hnoi chungchanga thudik tok lo the dar tam hle hei wang hen UAE thunei tu te chuan hriat tir nan ti chhuak khel boka UAE na hriat tir nan ti chhuwa chuan anram cyber law hnoya thudik lo le fin fiana omlo the dar chu zel tan tir ba ka sum tam tham tak choi tir the ni thu an tar langa zel hi kumrei tak po tan tir the ni donani Iran in UAE missile manga abeina hian Pakistan Nepal Bangladesh mi pakhat theu an thi to ba ka hliam na vaklo somnga pariat anom to ani in UAE Ministry of Defence chuan an soya an Air Force le Air Defence Force te chuan Iran ina an ram aka antum ral thuam te an lo kap thlasel an lo dang chat zel ni an soi boka mipui le khwal jin te himna turin thei to pin man la reng nin an soi bok ani ole puan tur tam tak oma khadi chena khan kan handu tok phot mayanga tunlai indona thuthar te le Mizoram chung India ram chung le ram pon te he chana la hian kan han ti chuak thina min longa chang zel don nia tu tok le phota